Mana i foi le vatu pe le noa fata ita i le sunga le ita. Fata ita i le tato tunu por komiti Samoa. E tawana wina i foi failo i la to le foi tui. Mala afianga o ia la to pe ale foi tui i le tato wa ia tui fi fianga Christmas ma tau s'en fo. Ko se vai nga to la i chile tutoe ia o lo anga i le pe ale nga solonga fo ia fainga tui i le tato wa tunu. Ya ni sila wao e pe e ala foi ona avele fa mo fo inga luanga au kilani ona ole e tawele tawa male fa ma il nei pe ta yani ole wanga solo la au kilangi ile ibas fu pasene o tangata uma wa mai o matu e lua to ela se vai ngato laiti ma le sa mato nga lu e pe mai sunga i fa fenga inga matai tai voltanto watu ele o se tawa na le mele fai o le mele fai ina ia fa manino ma fa mala matu ile tanto watu no mai sei lanto le fai atui ile mafu anga te tawen fai tui ina ia taofia ile afianga o e mel fa ma il nei lua ia taofia ile mai malo mai tinga inga ma taofia o e ile fa mai tolu ia awane e maule mai lea ma pc ai tanga to lo ainga o la ele o ma fai ona fai tui pela ta mai ti la lo i fole sulta sta sanga ma pui e foi tanga ta matua la no la tona fa pe mai ia fo mai la to ma we mai ona mai sela mai fatu mai suka o la tona e vave la matia fa mai nei ia pela na a le tapen penanga fo ile taunta penga il tanto atu o le mele wa tupu nei tau sanga e ese mai le mena tupu la tau sanga o le anga i atu fo ile le fainga fo le la tatu anga i atu iai o lono winga e ese tau sanga fo le la sau o le la tatu anga i atu se lalo langi fo e tau te feo wa iai ma maua sa o tongo la sa o tonga a o le wa iai le mai o le fo ia fea wa il mai la tau ia pe ia tau va ia nei wa le na o kilani o Waikato o Northland ia o ananafi o le sa ese tasi fo tangata essential worker le na sau nei ia le ko siaki pe moni o fa mauni le ma pe la o tulanga na o le kau venka penga tu el tanto atu ia se langanga faftai ma to fela e foi anafi tanga loa ma ila to la volo fati nonga au nanga i nei Wellington ne ia o lo maua pela la to malosi mala wa u tu ala lo tu iai fa malosi mai ko e ngai vai aso e te toe o atu Christmas e ala foi la no langa o tato e o to lo Christmas e le ko fifa longo se singi me ka covid o le popolenga la e tia o ngai ke wa ngalo ia i tato le tau o le pui pe o tato wa ingai maftanga mfata singa for Christmas e pe o menga taun ka penga sila tangata ilona a inga malfesili a e mai mafanta otolia o e mo le fia masina we sauni mo fafita o fo le to singa lo wa inga va inga ta mai ti ma matua Malo faftai o te faftai la fo il tato fenga malo mes fo il ta inga lo il temile e ia fo le ese fo mana to tarat ai malo la o le vai to au kilani o nga tonu le la to le iva super sena na file au o kilangi o tonu vai tolu te District Health Board ya mato vai te mata au kilangi ma i counties Manukau o le wa usia la au kilani le 90% o au kilani vai te mata ma i counties Manukau o la wa usia le vas fu pasine o le first dose o lona winga e umalo le tolu tau sanga failo o tolu vai haso failo tu i lona lua le vaenga se e lo mato i le tulanga fole ia o le solus fu viva la November e mauti no e tau ia nga solonga tu e o atu le solus fu viva November mato olo i le fainga fo ai o le me tau nei ilo i le malo la to ia po fe ko ia i si pitonu uma o New Zealand on o le la pe ele i mautu va a faise au kilani i le fainga fo matatala lo le feo ai mai la suli ma te sema ia e te tau foi la ona a ngai New Zealand i le whainga fōlea o le whewhewha e ma le whaonga vaccination certificate. Pei o le tūlanga la ngā se a o le asolosulu iwa November o le a whamautu wa i le whaiunga le malo a le ngā solonga mātou la batu i la wai au kilani e o atu le asolosulu iwa November wa saungi au kilani
I le whainga fōu le whiwhiwa e man whaanga o vaccination passes. O leo mai tau atu o le vanga o aonga o vanga whainga lua so I fō maloloina leo a matan malolo mana tō ngā luenga. Fa whiala nei tangata fōi e a whai au tia le iwa supa sene, le se furupa sene o au kilani mai si vanga o ni usile o atua i le taimi lea le ini tui. O le ani ai inga mo lato, whiwa I mai si vanga whape. Ia ele o mautu le le unga ia I tūlanga lea. O le mela tau ia le whainga fōu le tau te anga ia tia ai. O leo mawhai ona tātou tāwhia le pipisi al whamaki. O le lau tamwhai ia toi foi le atunuu I se whainga e mawhai ona whaatino ai pisinisi foi e le au whainga luenga whaatau nuu ai pokalame a onga mea umapio na masani ia I peo na nau foi le atunuu ina ia maua vanoa mo mawhtanga ma sau ni ngā lotu mea umwhapena paula le mele kaunka ko kāpenga iai e mawhai onga whaakingo umanga mele whainga fau paula wale mea ia manino o le la whaakingo I se lalolangi fau wa kafao ma kafili sau noa le whaamai. A I lātou I o whaitu pui pui e mauti noa. O le alam whaio na lātou te ena le a fianga mā losi le whaamai ngei. A I lātou e le whaitu pui pui. E le whaiti tenga I a lātou le ngata fo le lamatia o lātou. A o le watu fo I ma whaapipisi atu I le atu nu lau tele. O le lai tā penga penga I le matanga luanga le malo. I le whainga le a o I le engi usila ia. O le asasuli ma te sema e mawhaina whiwa I aima malanga e se mai tangata e au kilangi. Whai whaina watu tangata inge I au kilangi. Paule e senga lewa iai. O le ua whailo mai. Mua ia manino ua mai au mautu e lua ia whai fo I malisaki ia e te leo whialwa I manwhama. Ia, o le wai whafonga mai a whai o e mai mua ma le taimini pataloanga ma le whionga minista. Pio mai su mai nei, whai lau tui tua tonu ale mola Waitangirua le masina whai tatou marketi a stona. Ta tala le vanoa mo oe, ia, whiloa I fo I mai latou. Ia mamai ta whao, te le vaenga maufu alo whionga minista. E ei nisi o fo ile leo ngā luenga pōpisi nisi fo I e self-employed e vaenga whapena. O ana I whamunianga mo latou I le afianga o ngā wale, watua I sele ale sto tele le wage subsidy al malo, au le tatou wanga inga atu le, o ana si vaenga whapea, o na latou I loa I le o sinifia. Masalo le vaenga so fau, o sosoani umala vaenga I pe I le MST, o I ngā le whaafoi mai ai, mo le au whai pisinisi fo e mai se pisinisi na iti, o lo iei fo I sosoani mea tau tupe mai le Inland Revenue Department. Ele ngata ile ole fo whaaptonga le Pacific Business Trust, wo le whamatala ina tula, ai inga langa fo la vele tulanga lo iai. A la u to ala la pea nga iai whaaptonga il malo, ma batu iai il talsanga. E iai tupe o lo mwhaio na batu wha grant, o lo na winga ele toi te tongi na mai. Ai iai fo sosoani la tau ia mo le whaapa uinga o nisi compliance cost ila uwhai pisinisi. A o lo iai se ngaluenga tele fo o lo tau la mua ile minister tupe, pape foi minister so for Malaraima minister social development e tanto tilo le lalo langi fo le na tanto wanga e ti ai po le ale chief so swani e te tau na tapenga I le malo mo fa fitau le tula mai le ngata I tangata mamai ai fa pe fo I le au fetisinisi paula ba me o te tu lalo to tel tato tunu e te tau pe I tanto watunu I matai ta o ainga e kalesia ona tama fai e tau pu e mai le tō whama mau. Ia awane I ola whamoe moe langa I eile ngata anga o malosi. O le ngā malo I eile ngata anga lava malosi me ngei mea uma. Ai ia tātou tama fai ka pu e mai. Po le ase ba inga mamau e tau te tāpenga I ai tātou mole pui pui ngā oe malo a inga ma whawhi tau li tula mai pe a whai ke uafta o tolia sesi mo le tolu masina fesili whapewhenga e kokongi inga la pili masani. O kusa le mele ka ke ngau ye ia ka ko ka penga mo kai mi whawhika oli ma kai mi onge pei fo sa ta penga mai fo tua a sin ai la tau sanga ia pela le menga o le kai mi ngi sa iri o ala nga tupe e mawhai ona tātou whama moe iai o a fo I me le toi mo mia e iei me ia kai a le ka kula whangau kere mo mia Netflix e iei me ka ua e whaanga fiso ka inga ai e foi mea agora mai mau e for kai mi na tau ia pei o mea nga e le o au la ka ua ku ia oe malo a inga ka unga e siningia ma e ka penga aftai o musmuso to nei taimi o ise fo fanga lata mai
mo le o Samoa tātou ia se New Zealand wa le o maua le o avela no e Samoa ia i se vai pa pe po mo to so ele mautu ia fai unga fo ia le kabineta ia i malanga paule mele mautinoa o le wa matana fa ta ile o mai o le RC worker i nei mai Samoa tonga mabanwatu le fo wa tatala le vano ia na to polo o mawai mai mo miel se swani nei o le si mea le saungi ia tatala ro le vano i tangata New Zealand o le o mai ai fa pena fo e isi atunu mamao o le el matu manatu e tatau na fai fo le fasikepu langa o le mele mai tau atu a kala lor ka kopora masalo le fase fulu le ona sulu wafe le vai aso tangata New Zealand o le fia fo i mai ia o le fesili a mai ngei kau ke ka fiofia la o le ale umi o malo Samoa o lo o ia ile popo le ngala va malo Samoa o le mai le ia ka ko ba a ka ko malanga ngei la e mongi la vai fai shaki e mongi fo i lava e lai mo mia ia faali o mai o makui ai le pule se sil fa mai le ngei o la fo i lai ka penga Samoa mo ka kalanga be wanga fakia fo ile la to tanga luanga so fo marenga o lai se ele mai al fainga la to tui ia pela mea nga lai ka penga iai e ia le manatu e tauna fofua po le tausanga fou o maki a pelila se taimi fa pena ia o aku iai ua mautu o le altulanga ia masalo o le mele sa mako ngalu iai ia le ia o aku isi masi a ua fa mautu le fa tulanga o kaimi mamasinga o le ua kikira il malo ia e peita iani e se le fainga kar kom fainga fa mauku mea ai le kai fi fa longo mel fa maki o le me foi le ka keiloa e se foi fa fainga ta i le mele o ia le atunu wole o ko popole tele le atunu i le fa maki pa le mele o ngau ia la fa pisingisi ka kala la to nau mai e kalesia ka kala la to nau mai a inga fia feo ai ma o le mela nga le kau ka penga vave i le malo mo mua ia fai fa sikepu ia awange i ko kele ngisi e a fia le fa mai ma ka o kolia le fa mai se fai fa sikepu la a le me piko silin kaua ia mawalunga le fai numero tangata fai pui Paro. E se vai nga tauna fai lo mo matou nei Wellington nei fo fanga malo mo le anga i luma me se ni tai. Ia olo o ia pe se vai nga tupele o te tala foi mo le teu le va o se tasile o vai nga tupe foi talu mai le fatu e senga foi el malo o le o te tala nei mai te puni fo Februari o se avanoa lea o kere ele se kufanga kupe ai o se avanoa e ia inisio a inga ma la to foi fara tonga mai kalesia o la e fia mau se avanoa e fa matala i mena tutupu ia la to ile taimi fo o le afi se lau fitfai ke mi fo o fai longa lang ma betuna o le mela kalsanga mai pe mo mia se tupe e bili ese po waka pe fai ese tautala pe tusi ai ni fa mamaunga o le mele kam fai ia makanga kapu e mai fa mamaunga o tala fa solo pito mena tupu fa pena o le amatanga la lea ai fa wau pelnga luenga la to ia le ye isi ta pena ngalo mele Se le ni la leo fe me u ye le tunu pe mana mi tar sanga Pacific Peoples masalo le baso fo i se mai a foi i loilonga al parlamente fai atu se mato famtalanga langa o le mele te nau ia i tatou health providers e kalesia ma le tunga tele e pe o le ase me mo mi al tatou anu e ta penga ai mo le fainga fou le la whaonga e tatou the traffic light system o ani pokala me mo mi el sosoani i le sta penanga pe a fai e tatala loa ma mawar sa o tonga e nei te wa afia ia atono se mawat nis famtalanga fou e le i orkismasi Aftai, lo fe Aupito fa tai tele mo lo tai e se vai ra te fia fai lo ale umata Paula mel nei i le autopulanga na tou nei le i mai e whainga tui polo ma fau pea awe te manatu na oe e manatu i lo wainga manatu i tamaiti manatu i tangata matua wa a whailau tui e puipui ei oe whape na foi ona e puipui alo wai ia o le naunga ina ia tātou wanga ia kisimasi a la e mwhai on kaku ka whao ma le loko kakele o le o puipui tātou ma le nei whama ya na wefa fo mai ata pena malanga al fai ngol vai tau sanga nei au kilani aso fulli mo te sema tau na umau tu ye lua fai malau test fitu lua i tu lao le alu lau valele
ia la no mana ia le fa il tui fai poi ponga po fa mo le ai ngal fa ngol tau sang fio mai su mai lo fa lo tui ne ka to fa mo Waitangirua o la twa ka te la fio Aupito ia manuia foi fo fanga la fera ia